Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana apa mak bekluyu kesusu lagi. Napa pola na mare pilpres nih kah? Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli syidqi wal wafa amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, guru ngaji, pangasepo, tokoh masyarakat sesangat gula muljaki tor gula hormaten, khususnya dak selerana Kiai Haji Urip sesangat gula muljaki tor gula hormaten, juga nan ustadz Jailani, Abdul Qadir Jailani, juga nan al ustadz Sutarji, ya lupa nah padahal enggak gila mula pertetan. Dukenan Ustadz Haji Ramli, sesangat gula muljaki tor gula hormaten, tak lupa Ustadz Edur, sesangat gula muljaki tor gula hormaten. Apa maila gila? Karena Ustadz Kiai ini beda dua, beda Ustadz ngake Kiai burung, beda Kiai. Sallallahu Muhammad. Setuju para kiai, para ustadz, guru ngaji, saya tak bisa abdina sebut asmana setong bersetong, tapi tak ngurangin rasa hormat abdina dek panjenengan setuju. Juga nan hadir di tengah kita Bapak Kepala Desa Pakuniran, Bapak Ponco, ya saya sangat gula muljaki tor gula hormaten, Sohibul Haja, Bapak Rosidi beserta keluarga, saya sangat gula muljaki tor gula hormaten. Mungkin ada rombongan dari pisan, beda, sobung. Sobung ubeda sekone segelintir sesangat gula muljaki tor gula hormaten, hadirin undangan sesami-sami muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala tor gula cintain, juga nan tidak lupa kedua mempelai Lastari Akad nggih, Lastari Akad, kedua mempelai yang sedang berbahagia sesangat gula cintain, adik-adik Jamiah Hadroh juga nan sesangat gula cintain. Ngereng pertama-tama asokor dek Allah atas takdir kaula sareng panjenengan seteja akompol tempat gak dinto dalam keberadaan sehat wal afiah. Semoga akompol kaula sareng panjenengan seteja detia tambahan ibadah, amin Allahumma. Salawat kalaban salam semoga tetap ya teraki dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Tak pate padeng nang budi. Enger boleh pak, santak gelu tak kena kanak budi pak, nang kantor tak napa iki? Bah mak ngadek gelu nih kah? Saya nggak gula tak kok salah omong pas saya peke deki, karena makin nih kah, aben-taben seroban nih peke, aben-taben seroban nih peke, thank you. Ahlan wa sahlan beda ke Jalal Rabu. Paringin jalan, tikel tak usah salaman mungkin tak nyabis pak. Mulai nabi siapin obeng, gula tanang roke kapi pon, gula mulai kot pelkot pon. Bapak Rosidi sekeluarga angunceng kaula sareng panjenengan seteja dalam rangka engki panika saya pertama nyelamat dan potranah otabah walimatul ursi, thank you. Sekedua juga nan nikah walimatul akikoh. Deti Pak Rosidi nikah kain juga berarti tan. Keng cek empen-empenan ngak bayi kemarin tak lebur. Para harbu para hadirin, walimah nikah artena selamatan, thank you. Beda walimatul akikoh, walimatul ursi. Deti ngak dinto walimatul akikoh nikah selamatan anebus. Karena ada buah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Anak selahir ketunya nikah tergadai dengan akikohnya, kau tu tebus mon laki bedus dua, insyaallah Pak Rosidi bedus dua, thank you. Bahkan Pak Rosidi pun
Dadi siap deur sate mari nika. Tahun ning sekanto kok sape mbian, Pak. Nduweun kok orang banyak gelu nika teh iki. Sepertama yang gila walimatul ursi. Walimah nika artian selamatan, gelak si akikah nika untuk anebus karena sesuai dengan Rasulullah. Al arus nika lobeng, Pak. Dadi selamatan lobeng mungkin nika boleh. Thank you. Tahu saluk gelaan senika nika pun artian nika beda rumah boleh. Karena gula serang panjenengan sedaja dari Nabi Adam keluar dari kamar gula tanya. Nah, penjelas keluar dari lobeng. Mun pon jerat jeung abian posang nyare lobeng. Hengki, korak kabin engak nikah. Engak tretan Muhammad Novan Ahsanur Ridho AMD Ratko. Nah, apa bener rata di budi nikah? Makona koen. Oh titel makin deng sebarang mana lagi AMD bedek rata boleh sebini sini kegia perhatian Eni Juwita Sari AMD Rat kia napa rat deka non gula wali magia gula ku nyaman cicilan wah beda pisan sih dari tuak sagula ada bu pangaranan ini tukang ngelak jejelan koban sini tak sae tak kok perasaan lagi nyaman bah cicilan sebab beri haya diberi haya cicilan kan sini kan reng jena lagi sallallahu alaihi Muhammad udah pak kamu pun sini kemun salbutan nih perhatian al arus lobeng deti selamatan lobeng dari Nabi Adam sampai makan setuju keluar dari lobeng mon pon raja posang nyare kek lake akabin benih nyari lobeng gratis kabin sebini posang mataber toh apa jelas Pak apa detimbian laku koleman di mah koleman selamatan lobeng gua Pak tak usah ruwet ting pon kerok ke sepo nyonok kalau ini kata mati dari lobeng baratritan. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Prabu para hadirin tak kening bida habib lagi. Repot mun kiai Habib tukang ceramah nikah selalu deti rasanan. Cak kocak nengki bid-bid kocak iki ya. Nengki. Jak sekejak kocak bi tuan rumah. Tuan rumah sing ngongoan sekejak Habib kun. Mak kun ngone amplop kok. Ki ngone amplop Pak. Mun tak ngone amplop ngone apa gak njen kata iki. Bid-bid empian ngongoan. Jak sekejak sepenting singkat padat lagi. Para bu para hadirin pernikahan nikah sekama saya jelasakin. Pernikahan adalah salah setong sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernikahan nikah pertetan sampai kiamat sampai nang akhirat nikah beda pernikahan. Khusus bapak nikah. Saya tak pate bengal lagi. Akabin nang tunya dua telok. Laki paki nang akhirat betek pun pak banyak. Karena nang akhirat nikah subung tampuru. Lebur seteja saking orang bini nikah Pak. Oneng ka muljana ridho dak ka selake pabiniin pole sa umpaman mun oneng ka muljana nang akhirat insyaallah reng bini ni nyoro mbiane kabin ka kapi pole Pak benten nongguan karena tak ngerti tigel jek lebeli malekun pakun tak mulja pagi nang akhirat kini ka ben boleh teropolong boleh Pak gula tanya teropolong ngata pagi panjenengan nang akhirat bisi bini tero bo tak tobuk mbian nang kanto pone gir-gir melolo benare nika potongan-potongan takok ke bini nika mun kareng tuan aja bengal lah tangki Pak jangal bengal tore pamapan ceki nika para pasaan sika dima pasaan nika kudu bersih ate kaula sang panjenengan disambut dengan gembira sesoker-soker bi tretan sesoker-soker bi tetangkeh entaren pentai sepora karena gue lebih impian apa sah dalam kebedaan soker apa sah dalam kebedaan amoso bi tetangkeh percuma oleh payan na beratitan payah duka leh nah, saya nikah kengain ki saya soker nyapa sambil ntar kak emas soker mian baik nggak saya tak mati ya nikah kan umat Rasulullah nikah sekejap berarti tak abid boleh sekejap pon sobung omor keng goncurna banyak saling mabunga mas seneng dek kamu mukmin selain lebih afdol ketimbang ibadah sunnah sebitak tahun idhharus surur ki buruh bulan Recep nikah apa sah teluare kemis Jumat Sabtu teluare apa sah bulan Recep kemis Jumat Sabtu nikah goncurna paden ibadah 700 tahun Pak nika dari muljana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekak sekone moraking goncurna banyak tahun yang apa asa bulan Recep ki buru nika apa asa tadi alhamdulillah sejauh peringkat dua kun saya bahasa saya lain tak bahasa sekali
Nah, untuk latihan berarti tan ceki bedaan reng ngocak kadang bulan pasah ada tak ada pak de nak cekel gini kau orang gini kau ngocak tak ada pak de nak pasah kok rokokan senyaman saya enggak ini keperintahan Allah cek kebain mainan terutama sholat bekto Rasulullah berangkat dalam Isra Mi'raj tadaka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha terus ke Mustawa angat dek ke Allah anrema perintah sholat pak gula pesen dek ke Kemantan sedua jaga sholat karena orang mun pon akabin tetan sesuai dengan Allah iyyakunu fuqara yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim pacokop tekak dalam keadaan fakir mangkana perhatian cara saya paling ampuh nika Rasulullah saya debu benih gula saya debu cara saya paling ampuh montero nyari dunya tero lekas asoki tero banyak dunya nah saya paling ampuh nika akabin loh saya pon mari kabin pakun melarat kabin boleh bah nyaman pak menterosoki ya pak karena zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahabat akabin berarti tan matur ke Rasulullah ya Rasulullah abdina pon akabin pak pakun melarat ya Rasulullah cai pon panjenengan Allah adebu mun akabin nih kak pasti epasoki bi Allah walaupun tak soki tak posang mak gula mak posang ya Rasulullah njak tak kok bantah salat jong bah pun tena salat karing sepo gula mapan kata tangke tak oding sokeran katantretan sobong tak tokaran beta kok binin entak pengaruh jong lemun tepak ke bini tak pengaruh pak porope pak pola ambian di bini tak pengaruh sama melaratan ke laki poropen jek tau gue yang bini ngak nikah mun ndak balain mun ndak tepak mun tak ndak tepak nyari lain bah enten ras kerasan boy pak bah bang empian seneng odi selamanya sampai sobung umur pakun melarat pakun posang poron gara-gara bini saya tak pengaruh nih ada orang bini saya tak pengaruh pertama tak jaga solat tak pas tak bejeng tak solat kedua bengal ke laki nasi nikah kia takok ke bini nak repot nih kepotongan-potongan takok ke bini nih kah tekak songotan kadang takok ke bini nak lain bimak gaeh ke jalal mau nikah insyaallah lagi alhamdulillah guru gula nikah ke jalal gula sebelum pilpres kak kan lober pilpres kan subung pegaan makin mau lagi enten tak kok beda pegaan boleh gula sering mau ceramah gula urusan persatuan nomor setong kerukunan nomor setong urusan presiden nomor 2 gula sekut tapi pidato seneka benten gula sekut tapi pidato seneka karena apa perhatian Islam neka engek cengek perhatian ulama engek cengek pidato seneka pego pidato seneka pego melolo bapak terus sepeda remak ulama nih berarti tan pun oneng tibi coba ambian kan bian oneng di berita-berita bagaimana seorang ulama uas saya Ustadz Abdul Somad cekal tak oleh pidato kak sak tak oleh kenapa nih hukum napa nih berarti tan enten gue tak bentak masalah politik bunten cuman tore kita harus cerdas gue lebih impian nih orang Islam benih orang Kristen harus bela Islam nih mau tak bela Islam bila boleh mari sini ke sobung umur napa perjuangan gue lebih impian tinggal detik tak detik urusnya Allah sepenting abak neng jalan seloros saya nggak anu nih kak syuting pas sebaraki main ke tak lebur pada bayi tretan ki bilis nih kak ki mana Nabi Ibrahim bilis nih kak ngiba aing bilis nih gini ngiba aing ajalan itu temu bi mano bilis dah ban mangi baing ban anu kok no amate na apoy sing ngober Nabi Ibrahim apa niki ngak ban berarti na sepenting engkau reh Allah makleh tahu engkau nang pihak sedimah gua bilis perhatian le urusan detik tak detik urusan Allah sepenting abek nang pihak se abela Islam abela ulama kan seni ke perhatian sallallahu alaihi Muhammad tak usah kok takok dan kadang takok semile takok kan ketakok tak usah takok dan kadang seboran pak tinggi takok kia jarang pak tinggi semile rakyat tinggi tak usah takok rakyat semile pak tinggi semile di pak tinggi rakyat bener kenapa bener tibi gula nih kang sallallahu alaihi Muhammad pon beli boleh ke pernikahan cara yang paling ampuh segala orang bini tak pengaruh engki panika pertama tak jaga solat kedua engki panika bengal kalake seketelok mau nak keluar tak kodungan yocol kodungan aurat tak buka ki selake neng ki kadang-kadang berdetan angocak selake ki
tang bini wa beri mari ri bonding cek lebur obun cek kain mainan berarti ni ka melaratan laki nih ka kodungan aurat meneng dalam kamar buka ponempian teka apa mpretel nang kebi tak nah apa korneng nang bisa laki cerita paham lagi cara yang paling ampuh untuk nyari rezeki adalah dengan pernikahan kotu akabin mun tak kabin yancam sareng Rasulullah sebagai umat Rasulullah sesuai dengan Rasulullah an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni yakonin sareng Rasulullah beni tanggolongan dia lha tak kok tek tajek sedangkan gula sareng panjenengan mari sini kasobung umur paretetan sobung umur sere sek yarpa mun tak syafaat Rasulullah toreh pecinta terutama dek ke Rasulullah make pon salat gula bi impian car kelacir tigel pon make car kelacir sepenting salat karena kelas wali murid nika Allahu Akbar car kelacir sedegang aja mengak aja masih degang bedus enggak ke bedus karena setong bekto Nabi Musa nika kepangki beda orang nangis otarat nangis kinga gue lebih impian songkon perhatian apa aja nggak sholat kinga adep ke Allah keng ate tak ke Allah sekali karung sebereng tinggi tapi tinggal makin sebereng sepenting sholat berusaha untuk kusuk mator Nabi Musa dia ke Allah ya Allah orang ini mak nangis nih ya Allah sampai aku ulur nangis dek kepanjenengan nanyo on dek kepanjenengan mak tek terima ya Allah ana apa nih ya Allah mak tek terima jek saking abdi nanti kekuatan jek saking abdi nanti kemampuan untuk ngabulaki orang kabulakin mbak entau Musa aja pun Allah orang dia nangis kan kok atarat nangis nyebut engkau keng ati nek ngak kebedus ya iku ki potongan gue lebih impian ngak nih ke bon Allahu Akbar jar kelacir berarti tan saya ngak pamapan ke Allah di samping gini kak ontong kalau sang panjenengan deti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan modal mahabbah cinta dek ke Rasulullah cinta dek ke orang-orang sesoleh dek belin Allah cinta contoh ke Habib Abdullah Al-Muhdar sebagai koniran lembe dengan kecintaan Ki Hasan Ginggung Ki Hasim Mino Ki Zainimun emben para beli-beli selain yuhsarul mar'u ma'aman ahab pagi ni kasih anak gue lebih impian berarti tan teka pun ibadah cara kelacir karena ada rasa cinta semoga kalau sang panjenengan kita jadi tiga orang seistiqomah ibadah dek Allah amin khusus gula apa sendek kemantan terakhir ama sendek kemantan setelah seorang perempuan dinikahi mertua adalah orang tua matua juga nan reng tua pada sederajat pada gue lebih impian mon pon akabin anak ni kabin matua karo reng tua pak reng tua pon jak ke moso ni kepotongan moso bi matua enten tak pateng tak pateng banyak benilai buna kan je jak buru melebur saya nggak minta seporah pong pasaan ni para minta seporah omor pada tek temo Allah ni kata ngabes polan ngodah polan tua sobung bila pon depak idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun mon pon depak tak bisa nyorot tak bisa nyanter mon Allah berkehendak ini kakek mon bitongan omor orang sepo ini kata kira abid boleh mangkan apa bunga ring sepo nah montro seneng pas seneng ring tua nah montro rezeki nengak raja pediti raja ring tua nah montro rezeki gue lebih impian lancar mengalir tua akhir ring sepo benareh baik segi beda walaupun sesobung umur terutama juga guru-guru tua akin berartitan karena ring sepo gue lebih impian beda telok saya pertama bapak ibu saya ngalerakin saya kedua guru saya ketelok matuah ibu matuah bi bapak matuah nikah orang sepo nikah selalu tua aki pentaki ke Allah semoga Kiai Jalal terutama paringin lanceng umur amin bisa abimbing kaula serang panjenengan sedaja juga nan ustad kiai selain juga nan paringin lanceng umur syah wal afiyah fi taatillah fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam benapa siriti hajat sahibul hajah Bapak Rasidi sekeluarga saya keluar ikonten selebih raja sareng Allah hajat kalau sang panjenengan setojo nang tempat kadinto sema bunga sahibul hajah atena sesompak kayak jember sareng Allah barokah Rasulullah pasaan mantere pada pak tadi depak bulan pasah ben apasah kemanin apasah kecuali sakit tak masalah mun sholat wajib tegak sakit kan sini mun pasah bisa itu nda mun sakit mun tak sakit jek kayak masakit karena pasaan ini kok guncur norojo saya abri langsung Allah tak melalui malaikat saya oning gue lebih impian sareng Allah kun karena bini tibi tak oning pas saja enten karena sahur norok sahur bukan norok buka lagi. Yang siang amit ke si bini dia entar ke masjid mor kemor telo canteng tadi saya keluar sekali entar ke kamar yang gini gak pak no nyonok ke kamar saya nggak pamapan ke Allah tadi saya ada sompak apa jemper saya rezeki seret apa lancar saya banyak tengah manter dulu apa pona barokah Rasulullah saya sakit yang kak penyakitan barokah Rasulullah ala hadinnya wa ala kullin ya sholli wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nyon sepora sebanyak manabi beda omongan pola kurang seneng kurang nyenengake dek aten ajunan seteje bek menyimpang otabe tak saya terutama dek guru tibik ke Jalal juga dan ke Haji Urip dan kiai lain nyon sepora sebanyak wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.